Mešung Thobela molotšana o re goroša go ditaba tša leleme la Sepedi e re ke ya seswai gomme seswantšho se ke moa wa dikantorokgolo tša SABC mono Auckland Park rena re gaša ka mono Studio 10 pele ke dihlogo. We have nothing to hide. There is just nothing that we can say we want to hide. Mopresidente Cyril Ramaphosa o šireleditše bogolo bja khuduthamaga ya gagwe le mešomo yeo e welago ka tlase ga kantoro ya gagwe. We heard about the incident that happened at Mlauti Secondary. The problem is they did not even notify the department about the learner that is pregnant. Tlhobaelo ya go ima ga basa bao ba lego mahlalagading ka morutwana wa mphato wa lesome ge a belegetše ka ntlwaneng ya botsholamare sekolong sa Blood River ka Limpopo. Mešung Thobela nna le wa rrao ka Stan Letlalo re romile ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela ka boripana tšeo di tlile go di direga mosegare ka moka efela ga bjale re thome ka tšeo di rego. Mopresidente Cyril Ramaphosa o šireleditše palo ya godimo ya khuduthamaga ya mmušo wa gagwe le mešomo ye mengwe yeo e welago ka tlase ga kantoro ya gagwe. Ramaphosa o be a ikarabela go dipotšišo palamenteng seo morago ga go solwa ke mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki ka la gore o thwetše batho ba bantši ka gare ga kantoro ya mopresidente go tšeela dikgoro tše dingwe mešomo ka gare ga mmušo mola ba bangwe ba ipiletša gore palo yeo e fokotšwe. Gare ga mekgatlo ya dipolotiki le semeseswai yeo e lego palamenteng e lesome ke karolo ya mmušo wa botebe ya setšhaba le ge mopresidente a šireleditše palo ya khuduthamaga o boletše gore e tla tšwela pele go lebeledišišwa. While we continue to seek ways to use the resources of the state optimally and sensibly, we have also had to ensure that we achieve inclusivity as well as balance, particularly now as we have set up the government of national unity. Mekgatlo e mengwe ya dipolotiki e bontšhitše go tlhobaetšwa ke go begwa ga ditheo tša mmušo ka tlase ga kantoro ya bopresidente. Ba bangwe beo ba duma gore mopresidente a iše dikgoro tša go lwantšhana le ditlhotlho tša meetse le bosenyi kantorong ya gagwe. Some in this house have said that we are building a super presidency that subsumes the role of government departments. On the contrary, the presidency complements and strengthens the work of government as a whole. Ramaphosa o re palamente sonela go nea kakanyo ya go hlongwa ga komiti ya go bea leihlo mešomo ya kantoro ya bopresidente šedi e kgolo. We have nothing to hide. There is just nothing that we can say we want to hide. And we are accountable to this parliament. And yes, this type of process will enhance the accountability, yes, of the president and the presidency to this parliament. Ge a ruma Ramaphosa gore dipeakanyo leswa di tšwela pele ka lefapheng la meetse tšeo di akaretšago leano la go beakanya ditefo. Moetapele wa Action SA Herman Mashaba o re ditiragalo tša masepala-mogolo wa Johannesburg ga di mo ješe di wela kudu ka ge City of Johannesburg e le kgauswi le pelo ya gagwe seo ka ge mokgatlo o nyaka gore go be le kgatelopele ka mebasepaleng go parara. Mosekaseki wa dipolotiki ngaka Ntsikelelo Breakfast o re ge mokgatlo wa ANC goba ke re o re ge mokgatlo o ka šoma le wa ANC ka Gauteng e fela o ka lemoša o ba lemoša gore seo se ka fetoša segwera seo se lego gona ka gare ga mokgatlo. Gauteng e kaiwang jaaka lefelo la ikonomi ya naga e na le histori e sa itumedising ka ga boeteledipele. Se ke jaaka makoko a kopaneng a retelelwa ke go diragatsa maikaelelo a one a ditlamorago tsa teng di utlwalelwang ke baagi. Coalition arrangements have been unworkable and unstable, largely because of a missing link between conflict management and coalition politics. Moeteledipele wa lekoko Herman Mashaba o ikuetse gore meiara wa Aljama Kabelo Kwamanda a tlosiwe ka ge a sena bokgoni jwa go rarabolola mathata a baagi ba Johannesburg ba lebaganeng nao. We wanted the removal of the current mayor. There's just no way we can honestly in a good state said to our residents that we are happy with the current mayor. Ngaka Breakfast a re maikaelelo a Action SA a go tshwara maemo a kwa godimo mo bo masepaleng a tlile go dira gore go ba rwese maikarabelo a tseneletseng. That enhances separation of powers
but also it enhances checks and balances. Also, it enhances accountability, which is good. ngaka breakfast o ne a lemosa ka ga dithulaganyo tsa puso tshwaraganelo tse di iseng di tlhagiswe ka tlhamalalo mo GNU mo porofenseng ya Gauteng gore di ka baka mathata mo maemong a rileng a baeteledipele ba ANC. A re tshwetso ya go dirisana le DA e ka utlwisa baeteledipele ba ANC botlhoko jaaka nako ya conference ya bosetšhaba e tla tshwarwang ka Sedimonthole e le gaufi. Meyara yo le go ka gare ga ditabatabana wa masepala wa Matjhabeng Thando Xulu Khalipa ga se a tokolla maemong a gagwe go ya le ka ge go begilwe peleng go ya le ka union ya bašomi SAMU ka Free State. Khalipa o tšere matšatši ya maikhutšo gomme go a thola motho yo mongwe ga lebakanyana ge le ANC ka provinceng yeo pijana e tsebišitše ka mokgwa wa sengwala gore komiti phetiši ya province e tšere sephote sa gore Khalipa a ipeele ka thoko. Khalipa o lebagane le molato wa go betha le mebedi ya go gopoša seriti sa motho ka maikemišetšo go bega a bethile mohlapetši wa gagwe wa tšhireletšo yo a bego a leka go motloša lešhabeng la batho bao ba bego ba befetše nakong ya kopano ya setšhaba ka kutlwanong Odendalsras kgweding ya Dibokwane le nyaga. Re amoele qeto ya ANC ya province ya Freistata ka hore qetellong ba kenye tshebetsong di-policy tsa bona ka morao ba re bontshe boemo ba majoro wa Matjhabeng Thando Xulu Khalipa ka nako e telele mme qetellong ba nkile qeto ya hore a behelwe ka thoko. Empa re ka e hlalosang ke hore majoro wa Matjhabeng ha etsa seo ANC itseng a se etse. Anko mona le jole puso re tlo ba le kopano ya lebatowa mo teng re tlotlang re buisana ka diphepetso tse shebaneng le setjhaba sa rona mona le jole puso. Mme ditabeng tseo tse tlotla re bua ka tsona re ke ra sia morao taba ya Matjhabeng le ka mokgwa ona e African National Congress e sebetsang ka ona. Bešong re sa buša re le amogela morutwana wa grade 10 o belegetše ngwana ka ntlwaneng ya boithomelo ka sekolong sa sekondari sa Molautsi ka Blood River ka ntlenyana ga Polokwane provinceng ya Limpopo. Morutwana yo wa mengwaga e 16 o belege ngwana wa gagwe ntle le go thušwa ke motho ka ntle ga meago ya sekolo seo. Mo mengwageng ya go feta go bile le dipego tša godimo tša bana bao ba ile go ba mmeleng gona sekolong seo. Go ya ka ba lapa la bomorutwana e biana le dikgwedi tše šupa ge ya ba belegela ka ntlwaneng ya boithomelo. Bolaodi bja kgoro ya thuto bo thomile dinyakišo ka ga tiragalo ye. So we heard about the incident that happened at Mlaut Secondary. The problem is they did not even notify the department about the learner that is pregnant because normally they had to punch the information of learner pregnancy in their SASMs. So we were going to be aware that there are learners that are pregnant in Mlaut. Kgoro e re melawana ya yona e netefatša tšhireletšo ya barutwana bao ba imago ga mmogo le masea a bona ao a sa tlhogo a belego. The policy says when a learner is 6 months pregnant, the learner must notify the school and the learner must bring a doctor's note that shows that the learner is still fit to can continue schooling. At 8 months pregnant, 32 weeks, the learner must also bring a doctor's note that shows that she's still fit to can continue with her learning. That learner is not discriminated. When the time is due for delivery, that learner must be given leave to go and deliver the baby. After delivery, she must also be given leave. Dipego di re mmago leseana leo ba wela ke maruru bookelong bja sešego ba lapa ga se ba rata go ntšha maikutlo phatlalatša. Bešong gomme pejana go potšišo ya rena ya letšatši re botšišitše gore a na ke eng seo se ka dirwago ka ga go ima ga bana morago gore morutwana wa mengwaga e 16 a belege ka ntlong ya botshwelamare ka sekolong sa Molautsi ka provinceng ya Limpopo. Gomme o swaetše bjalo letlakaleng la Facebook go ne o swana le Puleng Phukubje o re kgoro ya maphelo e swanetše go etela dikolo go hlabela bana thibela pelegi ka ge mengwaga e 16 yona e sa le ya ka tlase. Sophie Mashishi yena o re ge motswadi a bona gore ngwana o tšwa taolong ebile ga a mo theletše ge a bolela ke bona go le bokaone gore a mo iše tliliniking. MJ Mologadi o re ke bona gore rena batswadi re swanetše go fela re bolela le bana ka ditaba tša thobalano ge ba na le mengwaga e 13 gape le ba kgoro ya maphelo ba fele ba etela mo dikolong go ba ruta ka tšona mohlomongwe bothata bjo o ka fokotšega. Tekla Kachao ke yena o re
ke duma ge go ka tla melao wa gore ngwana ge a na le mengwaga e 15 a be le thibela pelegi a o be le maikutlo a lena gomme maikutlo a lena ka mokgwa wa WhatsApp ke ao ke nagana gore kgwedi ka kgwedi go santse go ye baoki kwa dikolong ba rute bana ka ditlamorago tša thobalano ba re go fetša go ba ruta kgwedi e nngwe le nngwe ga ba fetša go ba ruta ba ba lekole a bone gore kofi a lego mmeleng ya lego mmeleng a botse tlhogo a sekolo a dutse motswadi ya gagwe a tla mo letelele le ga ka ba le kgwedi ka e teng a mo letelele go tloga mathomo go ba go fitlha mafelelong nna ka re lefapha la thuto a le kopane le lefapha la pholo ba fele ba lefapha la pholo ba fele ba etela ko dikolong ba ruta bana ka tiriso ya mesomolwana ba ruta bana ka botlhokwa ba go dirisa le botlhokwa ba go abstaina ba seke ba thoma tsa thobalano e sa le ba bannyane tota tiro ya go ruta bana ka ga go ima ga bana ba santse ba le bannye e tshwanetse e patagalane ke ba ruta bana le batsadi mme tota sentle e tshwanetse e simologe kwa lapeng e simololwa ke batsadi ba seka ba e tlogela gore e nne morwalo wa ba ruta bana kwa dikolong nnete gona tlhoba boroko ye ya go ithwala ga bana e fetogile mpopota ya taba kudu ka ge motho e se kgomo a sa ešo empa rena bjalo ka batswadi a re netefatšeng gore re abela bana ba rena tlhahlo ya maleba ya go ba hlohleletša go šomiša dithibela pelegi nako le nako ge ba tsenela tša dikamano ka mehla le mehla re leboga maikutlo a lenahle re gatela pele mmona molato wa polao gape le sekatawano sa batho ka bontši Thabo Bester yo gape a ile go a tšhaba senthareng ya bagolegwa ya Mangaung o sa le ka go hlotla go swara ga gagwe ngwagola ka nageng ya Tanzania Arusha moemedi yo moso wa semolao wa Bester Advocate Lerato Moela o boditše kgorotshekegolo ya Free State gore o ya go romela kgopelo ya go hlotla ntlhakemo ya kgorotsheko ya ka ga mabapi le go nyaka tsheko yeo e lokologilego gape e sena bosodi molato kgatlhanong le Bester le balatofatšwa ka ena o šutišeditše go ya go la boraro la bekeng yeo e tlago. Earlier this morning in my chambers when you and Ms. Bester were there, you asked me for time to consult with your client and you did consult with him. So I don't understand your argument now with regard to the barriers or challenges for you to consult with him. You did it this morning right here in the court cells. I can see no impediment why you can't do the same within reasonable limits, of course, after the matter has been postponed. But as I said, between you, Ms. Bester, and I, that matter can be resolved. badudi ba Mahikeng ba sotše ka bogale masepala wa selegae wa Mahikeng ka go palelwa ke go lokiša mananeo go parara motlagase mengwaga e mebedi morago ga gore ngwana wa mengwaga e 10 a lobo bophelo bja gagwe morago ga gore a tla bolwe ke motlagase ka ntlanyana ga meago ya sekolo go latela lehu la Tlhompo Thika ngwageng wa 2022 khomišene ya ditokelo tša botho e hlomile dinyakišišo gomme ya lekolla pego ya dinyakišo tšeo kgweding ya go feta ka gare ga pego yeo go hweditše gore masepala o gatakile tokelo ya badudi ya go phela morago go palelwa ke go lokiša mananeo go parara motlagase le pala ya motlagase yeo e bego e le kotsi go badudi. Ba lelapa la ga Tlhompo Thika ba utlwisitswe botlhoko thata ke loso la ngwana wa bone yo ba neng ba solofetse gore o tla bantsha mo lehumeng dingwaga di le 2 morago ga kotsi eno ba lelapa leno ba santse ba ise ba amogele gore kotsi eno e diragetse le fa le bone la motlakase leo le bakileng loso la ga Tlhompo le baakantswe a mangwe mo kgaolong eno a santse a sa dire ebile a le mo maemong a kotsi go tlhotlheleditseng baagi go ikuela go masepala go a baakanya pele go ka nna le kotsi e nngwe masepala ka botho ithutile go tswa mo kotsing e gore no yana ba kgona go baakanya tsa bone gore re kgone go bona gore ntho e diragetseng ga e diragale gare re kopa gore masepala a eme ka maoto gore a bone gore dilo tsa motlakase o di bankanya yang because re end up re lose bana ba rona. Komishene ya ditshwanelo tsa botho mo North West re masepala ga o ganele fa ona le kgwetlo ya dipone tse dingwe tse dikotsi tseo di senyegileng kwa ntle ga leo le bakileng loso lwa ga Tlhompo e ka ya fa masepala o reteletswe ke go baakanya mabone ao a motlakase le mororo o no tlhageletse fa pele ga komishene le go tshepisa fa o tla baakanya mabone ao. We made the following recommendations that within 90 days
phase of the report, the municipality should undertake the repairs of all faulty electricity poles, wires, cables, and other infrastructure that pose hazards to members of the public on any part of its network. Molekgotla wa DA kwa masepaleng wa selegae wa Mahikeng yo o itsisitseng komišene ya ditshwanelo tsa botho ka ga tiragalo eno ga itumelela tshitshinyo ya komišene eno le go kaya fa go sa tsewa kgato e maleba kgatlhanong le masepala. I don't think for them to give the municipality another 3 months to deal with faulty streetlight poles is sufficient because it's been 2 years, more than 2 years now. Masepala wa selegae wa Mahikeng o kaile fa o sena go kgona go dira tiro eno pele ga letlha la bofelo leo le beilweng ke komišene. Ka maswabi ga rena re kgona go fitlhelela malatsi a le 19. Di processes tsa rona tsa procurement di tsa sebaka. Di committee di tshwanetse gore di dule. The bid specification committee di tshwanetse gore di dule di committee tseo. Komišenere e tla lopa pegelo go tswa go masepala mabapi le dipaakanyo tseo o tla beng o di dirile tsa motlakase. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. molotšana o kwa mebaraka gomme re bona ka boripana gore mebaraka ya dišere e be e eme bjang ge JSE e tswalela ka iri ya 5. Ranta e be matlafetše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlwele fase. Ditheko tša dirapšha di šomile gabotse go bala oli e tala platinum le gauta. Tše di bose ke gore yo mongwe wa bahlahli bao ba hlomphegago ka mononageng Pitso Mosimane o retile maatla a kgole ya maoto le karolo yeo a e kgathilego go mmulela mojako kgoleng ya maoto ka mononageng le dinageng tša boditšhabatšhaba. Go rialo University ya Johannesburg e hlomphile Mosimane ka kgrata ya bongaka le hono. Sehlopha sa University ya Johannesburg lefapeng la thutamahlale a tša maphelo sa go hlompha Pitso Mosimane se laetša khuetšo yeo e bilego le yona go hlatlogeng ga kgole ya maoto ka mono Afrika Borwa go akaretša le boikgafo bja gagwe go tšweletšeng talente ya baswa ka mononageng. Mosimane o humane mpho ya letšatši la gagwe la matswalo go tšwa go University of Johannesburg pele ga nako. Mosimane o belegetšwe Kagiso efela o goletše ka Soweto mo a kgathilego tema kgoleng ya maoto mengwaga yeo e fetago e 40. O thomile go raloka kgwele ya professionale sehlopheng sa Jomo Cosmos ka ngwaga wa 1982. I'm deeply honored and humbled to stand before you today as the recipient of this honorary doctorate degree from the University of Johannesburg. This moment is a testament to the incredible journey I've had, one that had been shaped by the power of education and the beautiful game of football. Growing up with a humble background, I never imagined that football would open doors it has done for me. Mosimane o raloketse dihlopha tše mmalwa mo nageng gomme o ralokile ka Greece le ka Belgium. Talente ya Mosimane e lemogilwe ke mahlo a dibona Jomo Sono. I take my head off for University of Joburg for honoring Pitso while he's still alive, because football people won't do it. It's not possible. They don't do it. They wait for you to die. If you look at how many football leaders were recognized by various universities in our country, then you understand that football is a major force. And if they give it to Pitso, to a footballer, to a coach, it means that he has done something important in life. Mosimane o šomile gape ka Qatar e šitana le ka Saudi Arabia le ge a sena mošomo ga bjale šedi e kgolo e go Pitso Mosimane Soccer Schools go leka go tsošološa kgwele ya maoto ka Afrika Borwa. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg.
Mothopasefoka wa mathomo wa mosadi ka Afrika Borwa papading ya tennis ya setilo sa go thetha phadišanong yeo e bego swaretse ka Wimbledon. Kgothatso Monjane o lela gore bao ba phelago ka bogolofadi ba hwetše menyetla yeo e lekanago go tšwetša talente le bokgoni bja bona dipapading tšeo di fapafapanego. Nkgoti ye ya magamararo ya Grand Slam o be a bolela seo nakong ya moletlo wo o bego dirilwe ka maikemišetšo a go mo lebogiša o bego swaretšwe ka Polokwane provinseng ya Limpopo. Seo morago ga phenyo ya gagwe pejana ka Wimbledon. Moletlo wo o be beakantšwe ke mmušo wa province ya Limpopo. Monjane o dirile kgoeletšo ya gore go agwe mabala a tennis go dumelela bana bao ba phelago ka bogolofadi go tšweletša ditalente tša bona. I want to, have an impact on the society or the community because actually I've realized in all my past struggles it's not easy to ask money for myself. But if I can ask, assistance to make change in the community, it's the right thing to do. It might cost up to, I think, around 500,000 that tennis court. Guess what? The captains of industry who pledge to support the premier were able just in this pledge 290,000. So we've already raised more than 50%. So nothing stops that tennis court from being constructed. Then my plea is for other business people. Can we really make sure that her dream comes true? She's not asking you to pay for her trip. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago le ikemetše ga re tšee lehlakore. Bešomi ba Swana ba tla re ga nke bontšha ka moka boloko tša rena le hono di felela fa e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagela go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube fa o kgatišo tša rena di leng gona. Nomoro ya rena ya WhatsApp le gona le ka kgetha tema ba sehlopa sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC Lehae go sasa. Ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso tšwelang pele go ipsina ka morekoloko a mananeo go SABC 2 ga e beng boroko.